Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Greater Lahorijan Bajar Committee atumpen cepater piponsi beha bepar ke claim atumpen mai kangnipon. Jakhong Podify Troxiar ni Lahorijan PWDIB along businessmen, leaders lapen, senior citizen atumpen cethanchimun amai kipadupon. Sonsi mai charipon bipul tiso, mei phulapen, mai thepi chunbang, sarsing teron pensi jaiponlu. Aduntu aluhi sarpo aman pen nidol saikia, OC Khotkhoti, PS Manpeng Aluhi, Taxation Department Pen, Sarpangri Ronghang, Inspector of Taxation, BRT BP, Sarbong Tokbi Lapen Ari Sanghotum Chetong Dun Lapen, Hira Chetri, Sorkari Gaubura, Bijoy Teron, Advisor Anparta Manpeng Kedoke Hekidingatum Chetong Dun. Mailong Justament Greater Lahorijan Bajar Along, Kangthir Ed Pen Kedoke Thakji Aphan, Kachetong Dun Aluhi Atumpen Than Pachinipon. Hithi ruipen arnisia farman mati urmiarni porphai hinian kulat doan kanghap edjiaphan pachinipon lapen kenangsot emergency service medical lapen water supply and cooking gas hei hui doan ki inkirpon popusi cheparaipon jongsi porphai hini aprang komadni pati pekpen ingpudet pulote adai mati fine pharopho Kulat solapen, kulat ke the suri isi. Sai jogje Greater Lahorijan Bajar Committee atumpen adai en ponangkok popusi bangso amailong ceparai ponlu. Khotkhotio si nitol saikia pen, lam theke jaipon atenke Lahorijan angkang chojor cholang ahin mati kulat kibi kemisen. Ing samjen pen kedo kethak pon thekji aphan business anke Greater Lahorijan Bajar Committee atum ahin pensi. Langchari ponpo lapen anparta Justament Law and Order anat ahin pen kopisi ke claim kacharab dun nangjima. Ajo phirlo 24/7 anta nang birtalote nang cherab dun popusi thanpon. Aduntu taxation asai kam atumpen pachini ponatenke trading license professional tax hei hui apor atengpen renewal dun etnangji pusi sodak pen thantekang simesen pen mai pachun ponlu bukajan pe sarkuru be Karbi Anglong news Greater Lahorijan Bajar Committee ahin pen patir pise dak Lahorijan PWDIB along police department lapen natu Karbi Anglong taxation department lapen Bajar Committee itu serap ketpen patir pise ini dak Lahorijan Bajar Committee arlo Jepang dirasai aku thak itu penalam cingwai cingsai lo kasi isi bang lah lo dak Greater Lahorijan Bajar Committee anggar Karbi Anglong ilitum cahaya ilok Nagaland state maswa ahoy aduilo kasi dak bang drugs pension law aron re abe par ke claim hai go kasi hai tabe ni tum pini police prokhakon lapen Bajar Committee kan ni tum separai lo labang ke ni tum kudu koi he labang ke compromise une lapen jongsi lahai ke ne blog bulon ke bagi ke blog bulon ke main bensi labang ke nalo isike ini abang lano dak Greater Lahorijan Bajar Committee andar CCTV lahai ka compulsory untuk pakai lo, lapen ketom abang ke, hero event, akam pen stame kang hero we, masih alongkin town committee punon, Bajar Committee along punon, ani si kang hero, masih dah abang kami, si Monday arani abang ke, Sommar arani abang ke, dah kang hero pada contoh, lapen kang hero, kepang hero asai stame wadak kado gabe cholang mesin tum kem ponpo lapen dak isi lah halo non la solo wat ni kan ni kan tum lah halo ini tum aho Greater Lahorijan Bajar Committee mate la dak aho ya do istami tum kenangan ba jangno le along aron re kan kebang tik lo non la dak dermo di state aru sebame onana moni lo le ar ni ajo si hem king merelo munit bang merelo lasi lahai illegal amunit mate chine pin lapen aron re pin ten kewang ar ni da tude samse tenangan longle na cerai dolo lasi lahai ka ni dum nom ke kelangcar da ko lapen eli dum Karbi Anglong promote konsul ni stame labang lang sarang ko lang karinan ko lasi business lo ini kanone longle to mane cerai one tamuni to bangke dak nang pension ajo si hem kimber hai as tamen ni tu ni jiwai lo
kasi lahat ay pangsul akan ang paklar ko pacini ko lapen dag kaduk kawe adhorom ba hai व्यापार क्लेम अन पुस्तमे समथिंग क्लेम ना लगा तो पढ़ाई kasi ini nilito sudah roda kon lapen taxation department lapen bazar committee selang head tingwai insai ke samjin men sini tum pढ़ाई kon no kasi kata lawe lahaya pathak sini ini tak sumai অসম বহুমুখী সামাবাই সমিতি লিমিটেড ডিফু ব্রাঞ্চ আলং আচকুমার এমডি ধন সিং তিমুং বরেং আংহয় আমেন পেন সাংপি হুনমিলি তিমুং পি আফান বরেং আংহয় নাংপি পপুপেন লাক আতাংকা ধন সিং তিমুং চপাং লিম্পি দেটসি নন পুয়ান্তা বরেং আংহয় তাপি ঠেক ঠেলাপেন টাংকা সিতামি জেভয় বেলাং পুসি টাংকা কিপিবেক আতুমপেন জেথানপন লাসনসি কাপরে কাপরে গাতুমা ফানসে তামে অসম বহুমুখী সামাবাই সমিতি লিমিটেড ডিফু ব্রাঞ্চ আলং আচকুমার এমডি ধন সিং তিমুং বরেং আংহয় আমেন পেন পেনাং আনা টাংকা কেচোপাং লিমদো পুসি টাংকা কিপিবেক আতুম পেন বিরটা পাচিনি পনলো লাসিলা পুসন বরেং আংহয় আমেন পেন টাংকা কেচোপাং লিম আতুম আফান কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আতুম আহিন পেন কপিসি ইংসাই পন পলাকে আপরসি চিনিপো Dolamara kosor rong pi arong pen rong trok arat afan education Richard tok bipen kerap ke pajerda lakhain kora trok dar bagore me se constituency ke parlo kosor rong pi arong kedam ke wang atowar along lang ke thea hu towar kanglem et pen rada tum kisung kache tong nang pen ajok duar bagori press club abitong atum pen humri damsi rada hongjai along akisung alam thei paklang pilu Bangso pen lakhain kora trok dar bagori me se constituency education Richard Tokbi rada phan kajin so pen pinilang roi lang ke palia phan pura lang adong phurpi ponlu la bangso jok rong trok arada tum pen sitame education Richard Tokbi aphan ningak long pen rong trok arada tum pen kachoro pi pajer ponlu Lapen lapuson ning ke menai abang pu education Richard Tokbi along kaike sitame alang li along si cheraptun verji pusi rada tum pen lamchak chipi pon Lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Bang Phu CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Team Karbi Anglong Atuma Phanta Choro Ponlu Kajironga Pen Risaning T Karbi Anglong News